Alamay gün sılımından bu bərəmləni. Bu anda miyem andık şatyor var. Aparatura utingin andık ide. Bu anda bu sudeyskay polewut bu var. İki pole. Gölgen ku, gölgen ku, gölgen ku olur güren, gölgen ku olur güren. Бүгінгі күнге бастатан тұрын ұттан бұл оғы көмескелен күйінен банда кәлбет оғылыру барғытын әғер дәлебет бүгінгі организация атыттан түрген көп үләхеттерін тәриячілерін атыттан оната бары құды тәхиеқі тоқ бар кәрені түйіні, үйеріні, көтүйіні, чәйген, чәбдік болуыны. Добрый день! Поздравляем вас всех с Днем защиты детей. И, конечно же, всего самого наилучшего. Мы сегодня начинаем игру Түрген Куб. Аплодисменты и пожелаем нашим всем маленьким участникам успехов и, конечно же, победы. Пусть победит сильнейший. Он неден турамын табу фамур күрәхтенеріне бәлә хуынабын. Türgen bulugas omur kürek mustajonun ederdin hemen yine bugün ekkiren vardılar omur kürek Türgen tuttu sıdamısım sağ bolu omur kürek üstek bolu erken eydek bolu Omur kürek, Türgen tuttu, sıdamısın sağ bolu Omur kürek, üstek bolu, erken eydek bolu İli adam, barı bılçın, barı birge Anlanı kıl tügene Lütçü tutuma Össe güzge Össe türgenlik Omur kürek Türgen tuttu Sıdamsın sağ bolu Omur kürek Güstek bolu Erken eydek bolu Omur kürek Türgen tuttu Sıdamsın sağ bolu Omur kürek güstek bolu Erken eydek bolu Türgen sımsa bulugas İyi bolu törüt kanlanı Güllen kelle biyete Üyelerge üksü durdun Omur kürek Türgen tuttu Sıdamsın sağ bolu Omur kürek Güstek bolu Erken eydek bolu Omur kürek Türgen tuttu Sıdamsın sağ bolu Omur kürek Güstek bolu Erken eydek bolu Erken eydek bolu Erken eydek bolu
Да, никто никуда не уходит. Поздравляем Чесибиеву Альму! Второе место чемпионкой стала Тайтонова Аина! Время 24:54. С мальчиков становится Умар Казанбаев! Магарас, приглашаем. Третье место. Якутск. Второе место. Поздравляем. Город Якутск. 7-я школа. Поздравляем. 9-10 лет среди мальчиков, девочек. Рекорд дня. Аэлита Степанова. 20:44. Спецприз. Поздравляем Аэлиту. Наш гость из далекой Нюрбы заняла 4-е место. Город Якутск. Поздравляем. Поздравляем! Завоевал и Вова Иванов!